Zunel Committee at Mamen Katet Hapen, Karbi Rusnimso Arongaje, Serotalin Katalon Kapangchen. Karbi Anglong Autonomous Council EM RTS in here Pen, Homestay, Krishna Cottage Kangpupo. Karbi Festival Serotalin Katalona Long Assam University Dipu Campus Pen Kachapati Dunjia Phan Chesik Ding. Kardom Katokavega Chinghon Card News Kilang Dona Pantame, Pini Karbi Prime Town Birta Long Pen, Kardom Pazariklon, Kardom, Tangte Pini Karbi Prime Town Birtang Ton Pen, Arjwika. Pini Arnikang Samapor Zunel Committee atum Taralang so Karbi People Hall along Karbi Ruslim so Arongaje, Serotalin Katalona Jamekalong, Amen Chethapsi, Serotalin apart in Pupontang. Karbi Ajutang Jubat, Nim Rokom, Pindeng Sumpot, Luntomo, Bipan Bijon, Kipir Ketak and Paratang, Kijui Kapatu, Hehoi Keraikom, Kapachetang, Lapen, Somindar, Amaya Long An Kapali, Kapachetang Chiputhot, KCS Zonal Committee atum Pini Dipurong Sopipen, Kilometer Troxi Kehelo, Karbi People Hall Taralang so Jutang Aklamalong, Serotalin Katalon Kachapatea Jamekalong, Men Kachethap, Pangchek Pontang. Arko Nipa Inkora isi Arni Anke Doji, Karbi Rusnimso Arongaje Katalon, Pini Zonal Committee Pen Kevang Honsere atum Amen Chethapsi, Serotalin Aphar Akimi, Ingpu Paprang. Jamaica Tang Pinabadap Dipu Karbi Club Pen Armu Chejeng Pongsi, Karbi People Hall Taralang so Jutang Aklamalong Palidampo. Serotalin Katalon Aninkana Parman, Jutang Aklamalong Asonason Ahamren ing Pupon Putang, Nilituma Perangki along Birutana Pali. Arko ni Pai Krohiniar ni Dipu Lamding Road Kilometer ke Thamalong, Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritia Singhi, Lapen Abarim MAC, Ram Singh Timunga Tumarideng Pen, Homestay, Krishna Cottage Kang Pupona Biruta, Kat News Asemalo, Birutana Pali. Dipu Lamding Road Kilometer ke Thom, Sar Im Tiso, Amitang Hemalong Homestay, Krishna Cottage ing Pupon. Bangso Kang Puamaya Long Aluhiaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritia Singhi, Lapen Abarim MAC, Ram Singh Timung, KCS Publicity Claim Bang Hing Chong Tisuatum Chetongtu. Homestay Krishna Cottage Lake isi Karbi Hemtun, Mesen Kedo Lapen, Kesangadim. Nonapor Homestay Kang Pupon Thek Lake, Mesen Abirutalo. Lapen non ove kimiatum laposon ke mathak pen, ke claim pon thegapot, Mesen Lopusi, EM Ritia Singhi Pen, Ningchepon. Lapason non ove kimiatum ke claim ponji atum ning hang pulote tourism department along humri dampen warsai ke melong ponji pusi EM Ritia Singhi Pen pachini Arni ke merni Krishna Cottage sonang kang puni li phana ke hang ili sarim tiso phana phangsi alang phanchoro lo kasi pini no ka dim le langdam sitam le no ka pirthe le langdam sitam le cottage homestay abang kita tu muni tu mani kasi muni tu 5-star hotel no 7-star hotel no experience no sila homestay abang ke no ni muni apisi ala itu hilly area non dipu asana din satu kasi non owi kimi etum jong si homestay phan jong si matha pon no pulote abang si kimi sen si thekdam lo si thekdam lo si dak itum ke dak homestay kon ma itum a service ki thek lan si itum mangke dak si star category ason si itum pamanang ko lasi ni tum tourism department pen sitamelo non ke bangji la ningkan financial year aputak la homestay to hani tum koson si kerab jima la so aputak ke ni tum Karbin Autonomous Council CM Dr. Tuliram Hang alang ni pen chingwai chingsa ye pani tum kuchi sig do la pen alang ni nilitum department paching thur ji pan alang ni serap din ji ko bangning thelo ase non owi kimi etum kosi ko mane jong se bang khu do la te nilitum office along wang pen la halam chingki je than pen nilitum stamelo kerab ji pan mangke nilitum un an ke bori ji kosi kasi pini da homestay son
dak non Karbi Youth Festival Golden Jubilee laso dak pek laso por hut kicisik dun tek por bangela bangke misen Karbi resnem so arong aje serotalin katalona long Assam University dipu campus pen kachapate dun Japan chesik Karbi resnem so arong aje along kedam tam aning kan pen chipate dun bomang bompen pining serotalin katalona long mesen pen chipate dun Aning kanvangason lapuson na varsai ke me KCS pen kipia pot KCS Maipu Chandro Singh Kroapan Assam University dipu campus Union Maipu lapen kongchen bangatum kachuru alam the pazerpo Lason si Halloween pen kewang mate foreigners atumaphan Assam University dipu campus pen guide dun long along avarsai kipi pona pota KCS aphan kachuru pazerpo Kardom kado gawe kacing honorar fan sitame pining ningkan fokep sertalin Karbi resonim soning aningkan kardom paje eglo lapen nilimen bange sarhabe kro nilidak Assam University campus students union dobo mamai pu eglo tasi aningkan wangason sitame pining da Assam University fu campus apen cepate duni Karbi resonim so ronga jelong jadi tu Assam University di campus ke dak ke establish ceng pen sitame pining anengkanan ta cepati dun wer anengkan wang ta anpar bangke ini tum bangke 2022-23 session pen lo students union long kang ni ik si pining pen lote ningkan ke thompo pen si ikopai ke mi posisi mat halo pining certainly ningkan sitame ni tum cepati dun long ikpo pen pining Assam University di campus pen bangke ini tum cepati dun ike foreign delegates atum han kebang an atum han sitame nili tum Assam University campus cultural troop pensi kanda baklang dunik po anpar bangke nili tum bang ingkoy duik lang la bangke guides do dun lo ladak foreign delegates tum han accompany dun la pen ke accept dun pen la ke guide dun la ta ICA group lo anpar bangke ingke nili tum Assam University campus pen exhibition ta do dun la life science department pen Karatu an konstame nilitum Assam University di campus student union he benstame suri kadon bajer lo asi aprangsi pineng sertalin na sengkan mate ingdeng pokep Karbi resonim sorong aje akadom bajer eglo asi nelimen bangke Samson ingti nelinon dak Assam University di campus student union long non kikibom chun bang eglo general secretary asi nilitum bangke lalo mopen lapu nilitum mai phu gipusona taksi aningkan bang sitame nilitum dak demonstration aphan mate nilitum dak ikan kecipak lang don bang nilitum bangke sabar sailong don ver asi pineng le thon sitame nilitum dak ikan pangrum do asi sontrok ake kan don nilitum bangke dak renong chingdi non lapu nimso kirung dame non practice paning bomlo nimso kirung renong chingdi hachak ikan banjar ikan pente chong chingnang pente renong chingdia hui samedo asi nilitum Assam University di campus student union hin mestame akiro pingtung itum kaching honai Karbi Cultural Society Maipu akai Chandro Singh Kro lang lepan stame nilitum phan aningkan bang stame de demonstration phan warsana pipon ver singmer jeng acha tailong tame nilitum phan aningkan bang tame nang pipon ing ver report apen stame pining bang gening arong pik matang lepan akiro pi thepik bang lalo dak foreign delegates mane Halloween pen ke bang atum phan kapre ke country pen ke bang atum phan dak delegates atum phan tame nilitum university asuen phan si lebang so warsata nang pipon inglo lapente hadak guides ke dudun tame itu mas student dum si pinangan dum me hadak cirap dun lo asi lang lepan hanso se nikang sama kadong bajer lo kadong tang tin non malam so para phan birta mo ing tonic sina
Mr. Thong Nok Bay lapen Miss Nok Bay pi. RSRZ mahin pen trok siang deng Mr. Thong Nok Bay lapen ke thomang deng Miss Nok Bay pi deadlift championship kachapate pining surihini ra engkora pli aning kana pharman ingdeng thoke mate sertalena sengkan Karbi rismin so aronga je katalona long nona keleji arkoi ni phai creatly arni kam samapor long bichi dua chataya long padopon ko nang litum am sose kachini thule thojia phan tapontin organizing president RSR Zima Phan Humri Ikno contact number 9678123660 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phir puthot biruta long wang thwik long pini arkoi ni phai krohenia da por phai ser ke bapor arni wang son thak thaksi ke ton kelang pon boma hot dimapur pen ke wang bom ihuma truck a number UP78CN 5074 along kirika kuruk pon boma hot arondre pen ke wan Burmese la pen Korean pen ke wan a cigarette amen lake special gold ESSE super slim la pen new lights win cigarette kenebun long Pinini phai kroheniar ni ada por phai sir ke papor ar niwang son tak taksi ke ton ke lang pon boma hot Dimapur pen ke wang bom ihuma truck a number UP78CN 5074 along kirika kuruk pon boma hot arondre pen ke wan Burmese la pen Korean pen ke wan a cigarette amen lake special gold ESSE super slim la pen new lights win cigarette ke nebdun long Labangso ador kisto a cigarette ke ponji lake Kanpur pusi driver pen nang pachini dun. Nonamat khatkhati police atum chipare deng ponsi a hokpet cigarette ador la pen a hem phuatuma men arjupon bomla. Bukazan pen Bisnu lekte report Kat News. Tang tipini Karbi prime time birota bangke kangtong niklong kado kawetame dumithak me purwangthu